Yes, reka nongere mbasuzeke mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze hano ku Ibendera TV. Twinjiye makuru yo kuri wa kane ni tariki 3 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 mu gitondo cya kare, mbere yo kugira gahunda upanga, mbere yo gupanga kujya mu bikorwa binyuranye. Nyemerera tubanze dusangire amakuru aramutse muri iki gitondo, n'amakuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira. Tubabwire ko biramutse nabi cyane. Mujyi wa Uvira hongeye kumeneka amaraso, abantu bagera kuri 13 bamaze kwicwa bose. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi no kunyarukira muri Fizi, tubabwire ko imirwano ikaze yongeye kuramuka magingo yanga, ikaba ari imirwano yamaze gufata urwego ruri hejuru muri teritwari ya Rucuru, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano naho yongeye kuramuka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zitwa CMC. Turaza kurebera hamwe aho imirwano yiramukiye, turebere hamwe n'ubukana imirwano yiramukanye. Turaza kandi kugaruka kuri raporo ya Loni, ni raporo yamaze gushyirwa hanze, ikaba ari raporo rero ireba u Rwanda n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Makuru yo hanze turaza kunyarukira mu gihugu cya Uganda, tubabwire ko General Muhozi amaze gutegeka ko Brigadier General Besigwe atabwa muri yombi. Arazira iki uyu musirikare? Ese arapfa iki na Muhozi? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero reka nongere mbahe ikaze, mbasabe gukora like niba bamaze kugera hano, gusabe gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere winjiye hano, mbasabe gusangiza izi nshuti abavandimwe, mbasabe gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu kugira ngo amakuru agere kuri bose. Hanyuma mu kanya gatoya reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ikaze nanone kuri mwese aho muherereye, kandi mugende mutwandikira mutubwire uko murimo kudukurikira. Niba mutarimo kutwumva neza mu bitubwire, niba muri kutwumva neza nabwo mu bitubwire. Hanyuma dutangire aya makuru muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Hangaha hongeye kumeneka amaraso, abantu bagera kuri 13 bose bamaze kuraswa mu rukerera rwo muri iki gitondo, bakaba barashwe na Wazalendo ahitwa Nyarumanga. Niba uri mu mujyi wa Uvira ahantu urahazi, ahitwa Nyarumanga rero niho aba bantu barasiwe. Bivugwa yuko aba bantu n'ubundi bagiye bakurwa mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira. Hari abavanwe hafi ya Katedrali Saint Paul d'Uvira, hari abavanwe hirya gato hitwa Institut Mwanga d'Uvira, hari abavanwe ahagana hepfo hitwa BGDC, hari n'abandi bavanwe muri ibice byegereye ahangaha hose. Abagera kuri 18 bose nibo bavanwe muri ibi bice. Bikaba bivugwa ko abangaba ngo bafashwe bikekwa ko ari abamaneko ababarwanyi b'intare za Sarambwe cyangwa ibyitso. Abandi kandi ngo bagiye bafatwa bikekwa ko ari abanyamurenge. Abangaba rero ngo babanje guhurizwa hafi ya Katedrali Saint Paul d'Uvira, biza kurangira bajonjoye n'ubundi basigarana abagera kuri 13. Abagera kuri 13 rero babatambikanye banyuza n'ubundi muri ibice bitandukanye, banyuza hitwa Nyarumanga, babagejeje Nyarumanga. Aha Nyarumanga rero nagace kegereye amashyamba, kakaba n'agace kegereye
ibice bisohoka muri uyu mujyi wa Uvira neza neza ngira ngo abahazi hari agace twavuga yuko ari nk'imanga cyangwa se ni ibice bimeze nabi cyane birumvikana usohotse muri uyu mujyi wa Uvira ugenda werekeza mu bice byahagana hirya neza neza witegeye za source de la rivière uzireba imbere yawe hagana haruguru yawe hari Rama Uvira neza neza muri ibi bice byahagana hasi muri imikoki niho aba bantu n'ubundi ngo babatsinze bivuga ko n'ubundi ngo babarashe abagera kuri 13 bose bagahita bahasiga ubuzima muri aba barashwe usibye ngo ab'urubyiruko abandi n'abagabo abivuga yuko n'ubundi ngo barashe babaziza yuko ngo baba ari ibyitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe igikorwa kigayitse rero kikaba cyakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo hano muri uyu mujyi wa Uvira. Nyuma y'uko rero ibi bibaye abantu batandukanye bakaba abamaganye ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa n'izi Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC baherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi nababwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi hari imikwabo ikomeye cyane kandi iremereye nyuma y'uko ku munsi w'ejo hoherejwe abasirikare b'u Burundi baje gukora imikwabo ngo abarebe icyaba cyarabaye dore ko abasirikare babiri b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo baburiwe irengero. Amakuru agera ku Ibendera TV muri iki gitondo ariko aravuga yuko nubwo ngo aba basirikare baburiwe irengero bagiye ku mugore wari waracyuwe n'umwe muri aba basirikare ibi twabigarutseho ku munsi w'ejo. Biravuga yuko aba basirikare ahubwo ngo haba hari amakuru yuko bahunze bagahungira mu bice bitari byamenyekana ariko n'ubundi ngo haracyakorwa iperereza ku bijyanye n'aba abasirikare. Ngibyo rero ibyo twababwira muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma reka twerekeze muri Fizi. Muri Fizi inahongeye kuramuka imirwano ikomeye cyane ni hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Koalisiyo rero irwana ku ruhande rwa leta ya Congo yongeye kugaba ibitero n'ubundi ku barwanyi b'intare za Sarambwe aha muri Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu rero bikaba byaje gukomera ndetse biba bibi cyane dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ubwo bagabwagaho ibi bitero hagana ku isaha y'isa 10 zikira saa 11 zo muri uru rukerera n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bari tayari kandi nabo bamaze gufata ibirindiro batangira kohereza rero imiriro myinshi kandi iteye ubwoba kuri aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni imirwano abaherereye muri ibice barimo kuvuga yuko n'ubundi ikomeje kugwamo abatari bakeya ndetse akaba hakomeje gukomerekeramo abantu batagira ingano nyuma yuko n'ubundi ngo iyi mirwano irimo gukoreshwamo intwaro ziremereye cyane. Ikindi nababwira nuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo ngo bagerageje kugurutsa drone undi ngo igabe ibitero kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye aha muri ibi bice ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bahita abayishwanyaguza itarenze umutaru. Ngibyo rero ibyo twagarukaho ku mirongo y'urugamba n'ubundi hangaha muri Ifizi. Reka twihuse tunyarukire muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikaze yongeye kubura ndetse ikaba irimo kuhuza abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zo zitwa CMC. Imirwano ndi yongeye kubyukira mu bice bya Bwito. Ku
ku munsi w'ejo y'imirwano yarabaye bigeze ku mugoroba n'ubundi imirwano irongera isa n'icogoyeho gatoya, ariko amakuru aturuka hano avuga ko masaha ashyira isaa 10 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi n'ubundi imirwano yongeye kubura hagati y'aba barwanyi bombi, ni ukuvuga izi nyeshyamba zitwa CMC, ni ukuvuga Collectif de Mouvement pour le Changement, bahanganye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko iyi mirwano yabereye ahitwa Kihondo n'ahitwa n'ahandi mu bindi bice byo muri groupement ya Tongo. Aha rero ngo imirwano ikaba yongeye gukomera no kuzamura urwego ruri hejuru, dore y'iko ngo ari imirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe batangiye koherezamo ibiturika biremereye cyane. Impamvu ngo nta yindi nuko ngo bashaka gushyira iherezo kuri iyi mirwano ikomeje kubera aha, dore ko ngo izi inyeshyamba zo muri CMC zikomeje kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, bikavuga rero ko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurambirwa ibingibi, bakaba bavuga ko ngo ari agasuzuguro n'agasumburutso, akaba rero ngo ariyo mpamvu batangiye kugaba ibi bitero cyangwa se gusubiza ibi bitero bakoresheje intwaro ziremereye cyane. Biravugwa ko bombe zigera kuri 3 zimaze guterwa mu gitondo cyo muri Rukerera, zikaba rero zimaze guterwa hangaha n'ubundi izi nyeshyamba zirimo kurasa zituruka. Ibi akaba ari mu rwego rwo gutanga isomo riremereye kuri aba barwanyi. Reka twihute n'aya makuru. Aya makuru reka tuyakomereze muri raporo ya Loni. Ni raporo yongeye kwibasira u Rwanda irushinja gukoresha no kugenzura abarwanyi b'intare za Sarambwe, ibintu bikomeye cyane. Yes, ntago ari rimwe si kabiri raporo zagiye zikomeza kwibasira u Rwanda, barushinza yuko ngo rukorana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Raporo rero ikaba n'ubundi yongeye kugaruka. Raporo bivuga ko ari ibanga yakozwe ngo n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye, iravuga ko ngo u Rwanda rwayoboye kandi rukagenzura inyeshyamba z'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gihe zateraga imbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo zigenda zigira ijambo mu bya politiki ndetse ngo zigera no ku butaka bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters biravuga ko raporo babonye ngo igaragaza birambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira mu gisirikare cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ibikoresho bya gisirikare. Bavuga ko ngo u Rwanda rwohereje cyane cyane systeme yo mu rwego rwo hejuru ishobora guhungabanya ibikoresho byo mu kirere kugira ngo inyeshyamba zihabwe ngo umwitangirizwa ukomeye ku ngabo za leta ya Kongo. Abadiplomate bavuga ko iyi raporo yashyikirijwe komite ishinzwe ibihano kuri Kongo y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro za Gicurasi, kandi ngo igomba gutangazwa mu minsi ya vuba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba barateye imbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagafata imijyi ibiri minini ariwo umujyi wa Goma na Bukavu muri Mutarama na Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'iburengerazuba bimwe bivuga ko u Rwanda ngo rwashyikiye ngo rwashyigikiye abarwanyi b'intare za Sarambwe mu kubohereza ingabo n'ibikoresho.
u Rwanda ariko ku ruhande rwabo kuva kera abahakanye gufasha abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi bakavuga ko icyo ingabo zabo zikora ari ukururinda ibitero by'ingabo za Kongo zifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Raporo y'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye ariko ivuga ko ngo inkunga y'u Rwanda muri M23 ngo itari imbere na mbere itari igamije guhangana n'iterabwoba riterwa na FDLR ahubwo ko ngo Kigali banze ko kwigarurira utundi turere. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma ngo ntiyahise ngo ntibahise basubiza icyifuzo cya leta cyo gutanga ibisobanuro kuri iyi raporo. Gusa bivugwa yuko n'ubundi ngo ari raporo itari yemeranywaho n'impande zombi, nubwo bivugwa yuko ngo iyi raporo leta yatangaje ngo igomba gushyirwa ahagaragara mu minsi ya vuba. N'ubundi bikaba bivugwa yuko n'ubundi leta y'u Rwanda itari yagira icyo ibitangazaho. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubugande. General Muhoozi Kainerugaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni uyobora Uganda yamaze gutanga ibwiriza n'itegeko y'uko Brigadier General Besigye atabwa muri yombi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ibi yabitangaje abihereye kuki. Reka tubyinjiremo neza. Brigadier General Besigye yarasanzwe ari umuyobozi wa brigade y'ingabo za Uganda ishinzwe ubwubatsi. We n'abandi basirikare benshi ba UPDF bakaba bakurikiranweho ibyaha bya ruswa. General Muhoozi Kainerugaba mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X yashinje uriya mu general na bagenzi be kuroga no kwanduza igisirikare cya Uganda, ateguza ko agomba kubahana by'intangarugero. Aho General Muhoozi Kainerugaba rero avuga yuko ngo uyu mugabo agomba gufungwa. Ku munsi w'ejo hashize General Muhoozi yagize ati, ejo hashize nategetse itabwa muri yombi rya Brigadier Abekunda Besigye hamwe n'abandi ba ofisiye bo muri brigade y'ubwubatsi. Baroze banduza kandi basuzugura ihame ritagatifu twamye tugenderaho nka UPDF yuko dushobora kwihaza, dushobora kandi gukora neza. Yunzemo agira ati bakiriye amafaranga bayakoresha nabi, reka rero igihano cyabo kibere abandi isomo. Brigadier General Besigye Bekunda yatawe muri yombi nyuma y'iminsi mike Colonel Godfrey tukamwakira nawe wahoze ayobora brigade y'ubwubatsi mu ngabo za Uganda UPDF atawe muri yombi ku itegeko nawe rya General Muhoozi Kainerugaba. Ngibyo rero ibyo twagarukagaho muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Tuganye ku musozo w'aya makuru twabagezagaho, twizere ko mukomeza kugenda amugubwa neza, ariko kandi munaduha ibitekerezo byanyu. Ane nako kandi tugenda tubibutsa gukora like ukigera hano, niba ari ubwa mbere ugeze hano tukwibutsa gukora subscribe. Ngaho rero reka mbareke mujye mu kazi no muri gahunda z'umunsi, undi tuze gusubira mu makuru ari imbere ku Ibendera TV. Tubifurije kugira umunsi mwiza.